Ki rangba ki badang bat ya ka Ngeit Blei ha ka Niam Khasi, Niam Tynrai, ki badan ha ki thap nyang jo ka seng Khasi, seng kemi, seng rat jawai, seng Shillong, seng ba ki nong shat nong ken, habri nyau trep nyau skum, ka seng tu ber, bat seng kentu seng rat khat ar daloi, ha ka ar tarik Jiliu kila penlong ka jinga kenduk lang haseng Khasi college jayau banya mirjing mot ban wanra ya ka jinga teli jong ki nie ki thame Ngeit Blei ki badang bat ya ka riti ka dustur kumju ban penne pensa ya ka long renyeng jong ka jaj ben riu tip kur tip kha uba PD nong room vice president seng Khasi seng me ulaya kendu ya ki lat pathai Khubor ban ai jing tip ba jing shai halor kani ka jinga kenduk lang jo ki rangba nong yalam ki badang bat ya ka Ngeit ka Nguh Blei Tynrai Hakani ka jingelang kirang ba nong yalam kila shime ka Kawei ka rai banjir kerteng no yakani ka kunhun ki badang bat haka Ngeit ka Nguh Blei Tynrai de ka kerteng kan Niam Khasi Niam Tri. Ula batai ya ki nong rem perkat ki bala penpoi syakani ka rai ban shim ya ka kerteng Niam Khasi Niam Tri kalong ban penyat bet ya ki jing tho jing tar ki bayade bat ka census ar hajar ar ku nyau ka bala sedang ban lum jing tip di ki long gieng long sem nadu mentah ubnai. Haba ki nong lum jing tip sensos ki keli ya kan Niam ni ka jinget jong ki long gieng long sem ka jubab kan long Tang Kawei ka babet parenti. Uba nong rum ule thuru haki snem ba menshwa haba ki nong lum sensos ki wan ban wa jing tip na ki long gieng long sem haba ki poi ha ka kendon ka bayadei bat ka jinget Niam ki pengat ki tu ki bampat long Kristan ha ka thup non Christian ni haki thup jong ki wei pat ki jinget kenang bandon bat ban yo Tang Kawei ka thup ki Longknii ki la shem yakani karai menta kasngi ula penkut. Mumma terumba presiden juga saya kasih kami bagi pi ki nong nikmat lagi press daripada print ke elektronik media bagi lawan banyak tahun dekat bagi entah di summit banyak keren halo ki benta ki bd buat Niam Khasi Niam Tri Mentah kesini akan dikejingilang bila don arteli kimat ke bunyi keren. Kawei kemat ke beningkong kedai ha kaba dari jing menjurlang deki sengrat akeleng ke Janti Hills giseng kilang giseng ba kinong syak kinong ken bat keseng Khasi bedan Khasi Hill da kawei kesur na benta kani ke sensos ke ba ar hajar ar penyo milaya menjurlang ba ya kan Niam Tynrai in ai no ka kerteng Niam Khasi Niam Tri bat ekani le menjurlang le soilang lagi no mikmat we don takasni bat min sapelat no hi takasni syak pres na komentar ke jing tiplang jong kikon nyo trap nyo sa bahaba kiwan kinong shim sensos paki ying joki haba ki kli keteng Niam kin ong be baka keteng juga Niam jungi kedai Niam Khasi Niam Tri ti kene kedai ka benta ka beningkong bat kata oba abangi jit ni keteng kalong ba hagi sensos ki bela judap ya ki ba bat makso ala Niam Khasi Niam Tri kinong tho sensos haba kli Niam joki ipenrung bet yang hi kita ki non Christian niki other faith and persuasion mentah central government lingba Ministry of Home Affairs kalau pak dah ke directed ke masyai kita bagi nong tho sensos haba ki kli kino gilong yeng ne no brir ke brir ya keteng jogi Niam jogi ki de ban tho bet kum baki ong kitu gilong yeng ne kitu ki individual kimla ban lihat dah kemui bat. Dekani kedai keba ningkong bunyi keren, bat kini minta kesini mau mentangin sebelah kebak bat ken yo cik tip lang
ki khôn trong nhiều trap nhiều sa de kini de kaliang bi de bakani census raja nhiều atin katang ilaya keren ba ha ki jingja ki banam shudap ja ha ki ni ki khindia snam Machuwa wane kerani kita ki jingja iha pia ya hundia jogene ki jilla jungi nadu kapor ki B1 ki dole kita ki British ki ban senchar ya ki ne ki rilo ki jongi ki lego wonder cut but ki missionary ki bo dia lap ya kan yang Kristen but bo na ki Khasi ki lalek ban ya kedok ya kan yang Tynrai kan yang Kristen tat haduk mentah ya ke Meghalaya jongi la on kata Christian majority state but ni ibadon hak Niam Khasi Niam Tre la long minority nyuma kata compare namar ba kanyam hi asyong hawai pawai ubriu na kabriu ya kano kanyam ba ujet lada kade na kano kafe ni kata di Niam Kristen ni Hindu ni Muslim na kino bisa Niam but kabasusi pagkalong ba hagi lagi por tingki kat praspa saupun riu seneng ledon pada kajing persyang menpenduk pendam yakini kiriti dustur kejongi ya kan Niam ni berkong but ay nakata kadao balaseng ya keseng Khasi keseng rat berkatong jeng ini arti keseng kilong ban penek besar yalah kiriti dustur yalah ke Niam kirkong bat nilai teristom menta ladon ispa arti terus 6 tahun banyak penek yalah kiriti dustur yalah ke Niam kirkong hadian ke jingleng no macam gini ki dole nilai imsuk imsai memang nilai yo ban nilai ya kan yang kerkom kaknya kakriam kasya kemen kat kum kita kiriti hidustul di bawlong shua menshua la ini nilai sok susah hak sok man ngim judon cenge don usamla sentrang ubedei na kan yang Khasi Ulek je pekha sagayeng jogi kentai ki bedai ki Niam Kristen kamdon kanu kecing so pe ni na katai kaliang jiki kentai ru lagi dei na kan Niam Khasi ki pon shung kha bade ba sama senrang go bedai na kan Niam Khasi Niam Tre kamdon jinge ni im sok ni im san but ki khon ki ktiru ki ba ngau sekalian kupa ki bot kanyam ki jong kupa basok sekalian kami ki bot sekalian kami akan berdei ban kanyam hak imlang salang lo ngim jundon kata kaya penyeper ja imrel lo kanyam ni burom ya kanyam ki jogi wei bat ki wei ro ki burom ya kanyam ki jogi kata kedai ke kalong keba ila imlang salang haka jingin sutu ta Tynrai kensan entip nakano mo kadao ba kawan kani kajingin peniper Niam kabala sedang haus nem arajar kanyo nang tay namlim haka ba kiwei ki kunhon bon pa kila pentut ke pensangnya ya kecing le ya kan yam haba lakhla orang ba ulam nongrum uwe ni temen kisan jong Niam Khasi ibahayeng bahasam jong gema ulam bat kisang Khasi na meliam ilahapan le saka high court banyo ya kata kahok ban pendap ya kanya kurko bat ka high court ru ka ong hot kadai ka hok jonghi ban pendap ya kanya kurko ha kale Niam yap
ya ki be pathon ju pi but kalau syak ba ki ba hayeng ni ma ulam tu pedap kata ka ciknya mde kata kadadan kunaru ya kum kita ki ba penwit ya kata ka cing le niam hang pe le kata ka dei wei ka bas dang kata ka cing pen khe ka ba ki ba juja mentah jangan lagi senam kadai apa kini keyboard punya Shillong but kita iki kenhon ki bobon pa ki sedang bandakol ya ki jaka jong ki sengkasi bak niju penungkam kum kita ki lom jiktam but anda ki sengkasi ki lipan jaka hendak unsot bantau ya kita ki pep thang priu kiong en nyim don jaka kadba ya kitu ki betep de ki ai ki jaka de ki eka kataru Kawei kale ka benta ka ba wanra biar nge kata ka cinge pe jet andrio halor ka Niam ka Blei na trai piru pilaya tiap hi kini menang sujana kini katayo menang sula habakla dei kapor ban Nguh Blei dan Blei yau le Shillong daga Himalaya ka baju pendap dak itu ki babak ya ke Niam Khasi la don biang ke jing pentu labo tarik ka kendai ndrei la pentut ki kon ki haja jo ki Himalaya ki babak bakso ke Niam Khasi ilhap le biang syahiko ban yo ta ka hop bat so tenat man itu hangnya pi ba kila jo bat kila yo ban pendap ya kata ka Nguh Blei dan Blei ya le Shillong da kito kilundo ki banang bat ya ka Niam Khasi tikini ki jingjara ki long ki basosi ba bangi sedang banwanra kata singa pher so pher je ndrio tang nam ta ka Niam long basosi do kata but when it comes to see so kalong ba Khubor sensyar kibala sengnya ki lemba ke seksadu kita kidus council ki bedai banda ban ke ban penne ya ki riti ki dustur jang ukon kasi when all trying to protect the tribal identity kada kadai ka mandet ka joki ka ba kaman Tynrai kimshim ai ka khti kaman khti ka tiang manirap ya silence yang ini kiba bat makso akan yang kasi ni kepat manang ni sikmat katus konsul kan perkhaba lo ini kita ngirung ilo that manlek wa ekahok lemba ki high court ni lemba kino civil court kamu lo besuk pengisania akan konsul Banshin ikilat manyada yangi kirit pa akan ikitlah masora kahina sora usim kena malramdor ledap pendap ya Niam gerkom kewede baktang se lapelong ya kedorbar hima banyak scam ya komusim sora wapura Tynrai nakanore kena godau ya kataru lapoi ke jinge but lapen sange ya kata ke jinglong sin ju ban lathong penban do acting chief ju ke masara kiba dei pade na kerwe ke jinge Niam umarem dor ude ubaba makso ala Niam teraju nak ke gedau di kapten pa des council halal kene ke benta Tynrai mengi ibapai ya kita gijingja ke masara ni sko ba la dei bi ban ai kata sana
yang maran don namar ba ulale kakong kiriti sincha jumpi ma sora ban lum balang ni hima bani chin yu kausia hamalien ru na suspend yu se hakada ko ba klam nai kata kesenyang budi as petrus konsul to la pendong kecil sisang ta hendak kecil kali ke bumi bakatap lai sau senen Blei kini kecil kali kami ya kata kecil bomno senyang tu kami penbang hadin bakal ke high court ke high jigbit ya ibabat dengan yang kesipan dep ya kan yang berkom halo Shillong hatu kedai ke wasyujar dan khadmo bau ni usil ainam manik sim ka hima melin wabat paksa akan yang khasi lejok kadang kenu mo ni wasyujar dan khad bau dai ta wabat akan Tynrai lejok hari si kita lai kali hima melin hima khairim hima soka kini kisem minang day kisem kiban nang hap pendap ya kanyam garukom kat kong kiri itu stur imaladu kumno ken na kaliang jungi te kumno ken ni kali ba kisem kibom desyo na kanyam kasi bat kibala lek do ya kiwi cek niam kila bacim ni kata kata berose kini kicikli kiba ese mistam menyo cingcua ni kapor Tynrai gemban se banbo kini kicikli nomor ba ki kicing jai belajar kini kisni nado kita kisna apa jangan hado kini kelemat bonta mai ima ba ya kajing persyang jong kipriu manwarna kata kajing yang sopriu yang ada kidon kibo penyain konsul lagi pulih ya ki artikel kibo mi ke Shillong time kibo thok to boktorang oro ak akui terik jong umbenai me Raja kapun rin. Ulo keren syai. Ba cingma ka up. Lada kiriti kidustul jong ukun kasi kidu kitam. Lada ngi penduk ya kita ki customary law but ki customary practice ka cingma ka up. Come up. Tangi ka sa country. Ka up. Ningkong syua ya ka dus council. Kapalayo ay commanded to protect the identity of the tribals. Boktoram maura hakajik tojo ula kensha. Ula kedawi kini kicima. Na kerpa ya gitu kebetulan nak bor secara baginya pulih kata lesi kenya kendit pada. Menne kesngi lami sekejing to na artikel jong doktor Omerlin kendia. Keturu kajing tua ngat terpap yang kita benar ke borsen cara baginya pulih di artikel. Lesi kendet pendiri kini baka ke role baka ke mandate baka respons ke don but hakano urkom ke penya ke sensya hakom kini kita ki MLA ki MDC ki MP ki seng bhalang nakapor ki ju ya putas lah ba kajai menteri jongi ke don Khmer Korea. Katang iji oskau ngaru na Khuborjylla. Na kajing long rit pa jongi ide sisa ibang Rusia namar ba baklau dia. Ani kajai menteri jongi kalak pandu tandang kencah. Tynrai hakum kini pat kijing jagi bajang mentah
haka bangi iba kiriti gitu stor jongi gitu na pren kecing ma da kecing le jongi let's say day mangi ban knyat ya la dia syariah day man day kecing ketu kene kapor ya kibor sarkar ni ya kino ki bedon na kino ki sencar ke kadang ngobha ya puson bawa halor kini ki koi yo komno ya pakla ya nanti hidup lut ya kata kecing long kong tai rebat tahun ini bagi dia kedua lang taksi dina yang kesera juai ni Khubor lang bamuntang ni don kejing dei kabajan ha Tynrai ki badon po wijay dia bad Khasi bad kum joro kesen kasi ke badon sini area bad ni yang scam bad ni tuli melon bad pendek bensa ya ke Niam ekor ya ke dustur ya ke redi tang gini kinten ni squad bad sat hak print di press and print cucu wi kalau kini kapten kebangian tan Niam Khasi Niam Tre kalau kemalong kini kiwe ki Niam cu anuk sai pi Christian apa ke Christian kita kisek Catholic 7-day Adventist Baptism di Presbyterian kini kisek tengiru kene yang Niam Khasi Niam Tre but lada ka don ka kolom bade haka census ya kita kisek to ki parkur ki perkajungi kila aban a ya kata ka kenhon ke bekiton umupi tan Niam Khasi Niam Tre they form a part of the denomination mo ang katin pereng Christian kadai keteng Niam ka bakduk ya kebekibon denomination anta nadu hajar sikau kai kata panyaha ya berapa pun hajar di barat sekedar kadang malam kajeng bersam ini sundan bakba kami kadai kasin kabaat kami kesin nila sim dakan ni kaju opodi hak kadyo terik minswa naglada rudi lawan yang jo mentah kadai ke confirmation pakani lalong kajingnya sup menjulang hak beli juga bang ini ada kata kerten Niam Khasi Niam Tre dia hak badai patkan ni gai nan suong balingi diang kan ye kita sigun ki sembok ki bakrau hingga tenge Kawei kalau ni kacing ruspa dengan kecil baki dialects preparation of dialects dah ni kamu kadang bukan setap ni dari nilai cultural level dan linguistic level di baki dan bu kamtan ha kacing penakam kejai beliau nyar kum kani kejai beliau padan hakano kena pakai kebapenden kam kebengi khat kita kitin benram itu kena tekani kadai ke dynamics jam kecil sih it evolving it's not static Kemudian di high significant ban Blei bang yo ikani den khatsan atus nam bang ban kuat jadi next and call jom ke kita ki kun hajar ibadan hak nem Tynrai hak pinta di kumni kene remang-remangan om is so deep is so heavy yo baleda hak di jingmut ka bang yo bat lengba kani nyingi sim ne kani bakat dei kacing pesat mensim nesindat hidup saya haka bani sim ne karai ngadu khatnyo trik ne na badet bat nanta ka confirm sa dan sepat angin tidak